Siyabingelela hlobo zami njalo zana zizo ngalesi sikhathi sikuJanuary kunje nje ke umnyaka otheni ke cabbage these days imali akusela sijeba amakhabishi awayibona imali yana kaDisemba silambile linjani ngihamba ke lo bongane lapha ke emdaweni ikalwa ke ezachisa sibana uhlelo ngisakhumbula Effias Dube ngawunjani ke namhlanje ngiqalise ziba Effias Dube ukuthi ke mina ngisuka ke eluphane lapha engikhulele khona mfokasibanda ekukhuleni kwami ngikhule nzima ngihlala lo mama ngemva kokutshiya ke ngubaba into ezelayo ukuthi ke kwathi ke umnyaka ka1999 ngikhona ke ekhaya ngase ngihlala ke lo mama wayendile khona lapha ke ekhaya ndele komoyo lo mama ke wangithanda omagama sitshontshana kunjalo nje sahlala sindawonye kwenza ukuthi ke agcine ke sezithwala ubaba wayese South Africa sabona ukuzaba nzima ke supporta sihamba ukuthi lapha ngone sikhiphe sisu sazathola ke inyanga elupane eyayisithi yamnika ke imcozo kodwa ke buyele ngikhaya uzayinatha ebusuku ekuseni kaze kuphumile lesile 2 months leso sisu yakhumbula mhla inatha ke lo muthi ngo-October 18 1999 simelele ke imillennium indoda ke ekhelothi yabuya ngoDisemba wanatha ke lo muthi ke umama lwana ke wagula wabula isisu ngezothwa sokugcela abantu khona ngale ekhaya wala wafihla ukuthi ke isisu kutheni umama lo ke umsakazeki lo sizi wagcina ke ngofileyo umama lo wayimithwe yimi wafa ke ngoba kwakusalela ngaphakathi yile ngasoze ngilikhohle ke mhla ka18 October nalona ngo1999 ngibuhlungu kwamagama nyamkhumbula ke unaka talent wayengumfazi olungileyo yebo sasesaba kodwa ke ngidalala ngokuthula indoda yagcina ke siza ukuthi ke umama lo ke bengumuntu ke ozithweleyo ngakho yikho ke ehlewa tshona ngoba kwaba nama complications wathonela ke eluphane esibhedlela yimi ke mbhalayo lapha ke uEffias Dube mnyaka 99 angiyakhohlwa ke ubaba lapho ke asika wenza ukuchapha obunzima ke wabulalisa ke umntana omnikazi wafa lo mama wathiwa wachiya abantwana ke ababili le ndoda yakhe uthi lo mntana wesithathu wasingaba yili indoda leke enguye ngicela ke unjele izingoma ezilandelayo sicela ke ingoma osifakile lapha ke wena ke uthi ke uyathanda umdumo ocheneyo wekwaito afropop ikakhulu Arthur Mafokate OCB kahle sibona ukuthi ngayithola yini enye izingoma ozikhethleyo uthe ucela even uPeps Odumo nanxa ke engaso intanga yakho utsho njalo kodwa ngichaya ingoma ePeps Odumo featuring Mampintsha enthemba ke izokujabulisa hlelo ke nisakhumbula lapha ke ezochisa ku YouTube share the page siyabonga
Thank you, the light to my pinch. Yes, Tambana we call it Silega Wena. If you stube, Wafra Tumpazi, Kanate, Umuti, Wokipa, Siswa, Pela, Watawa, Peta. Nisakumbuda Ntombi Mumba, Sabingelela. Unjan Ntombi Mumba. What again, Kumla 2011? Is a kaya Epumula North, Goblawayo. Ye ben sandanje uqeda senza ke course college sathi kanjana le jaha engilithanda kwamagama awuthiwa ke ngu-big boy wakwadu sahlanyisana kunjana ke kanti umntwana next door komakhelwane esiphetheni la ke umelele ukuphawunza u-big boy waseqila ke engiqila lana unkazi wathi ngisiphetheni msaza ke ngizondi kanje udelo kunje thina abangosiphetheni ibe sibanika ukudla sibancedisa. The next thing na umntana bo enze khompyutha khalami usiphethe nebelilungu nondindwa elana madoda wonke hayi ngaqonga isibindi ngamlanda ngama-approacha ngambuza ukuthi wenzani lo big boy yena ngimthanda njengomna wami umngane wami inqindi yaphuma lapho umsakazi ke salwa ngakhwinqa iziqoko eziketi sabambana sagiqana ngaphandle kwegedi abantu babukela salimazana ngamchaka kakhulu wangiluma wangikhipha inyama esandleni umama ke wabuya ngikugijima kwami ngithi yathatha ke amanzi abilayo engangiwafakile embizeni ngagijima ngahle ngathela ke unina ngamanzi wathi wayovuka kunina wagijimisela esibhedlela ngabotshwa ke ngamse Westcom ngacela nginikwe community service umnyaka lo soze ngukhohlwe kodwa into emangaza ukuthi siphetheni so ayenda endaweni indoda mina ngindanga yemuntombi Mumba umkazana wanginika umnyama onzima chisa ngamithiswa lo mntwana ubig boy la kahle sangikwazi utonga hey ulela ke ijaha cela ke unjala ke izingoma kambe besemnandi onganani lo muntu madoda ezibhakara zezikhale kuthi ke indoda madoda bahlalisana bathane bekhwinqe izikete kuliwe kuphansi phezulu kulwela ke isenjana ukuthi hayi lapho ke ukuthi bekukhona cela ke unjele ke ingoma engajabulisa ethi babambanise nazi ingoma ke vela ke meshaphinde hamba lentweni hle produced by yours Thulezo Chisa ingoma ethi babambanise ngomoya oyingcwele baba.
Nasingoma phela ke kuMesha Pinda, the late Mesha Pinda. Ingoma sithi babambanise ngawo ke. Umshado encane baba. Bawusise kumshado wabo. Weza ke uhlelo sakhumbula bese itshala ke uNtombi Mumba. Iyolo lo siphetheni kwadawu ke Brooke bongomama. Shana ngama phansi phezulu kwaphana ka isibhara zezo sibhara encane. Timza sibanda dawuduna. Unjani Timza? Ndanobingelela chisa ke mina bengilisela inkarakata. Avulutshela manga mfowethu nginkonzi ngimambile. Ngomnyaka 1997 waze wacha 2002. Bengibamba inkonzi eMakhokhobe eMzilikazi ngingene eNorth End, ngingene edolobheni. Ngabamba ke sinsalukazi sasisanda kwehlere enkini laphana ngihamba nomfowethu. Ungamqabizela kodwa kuthiwa Ngwiza. Sabamba abantu esehla laphana ngabo 5 ekseni kokoloke ngazi wayevela ngaphi le eMashonaland. Hayi phucula ngamthathela yonke imali ayilaye yonke into wakhala ke lo gogo sahamba sabaleka naza phansi lempahla ezinye ezithwele ngoba wehla wayebuza isiteji ukuthi ugadelwa ngaphi amabhasi aya eLuveve so sangani siyamjengeza siteji kwela lapha ngathola le bus stop thatha yonke into sadla phansi ugogo samuze ekhala isililo ememeza silonda ama robot eSt Patrick's gijima siqonda eMakhokhoba sacatsha ke kanjalo ugogo lwana wathi ke sezowusiza sibili simtshontshile kwahlala kunjalo ke hayi ngemva komnyaka ke emibili saqhubeka phambili ngomsebenzi wethu kodwa ke umfowethu ke awungizwa ke afuna ukutshela amanga ke waqalisa ke ukunganisehlanya ememeza ethwala ke izinto ekhanda wahaniswa ke eNgutsheni Hospital lapha agcine fele khona hlahla kangani ngiseleleke kunjalo ngasebenza kuthe ngelilanga kwaphana ke Sithole abantu bangisukela bathi nandisela yile limtshontsheleke i-cellphone lo ke umnyaka besokubi ngo-2007 abantu bangidinda bangichaya bangilimaza ngelezinyalo ngangenzanga letho lesi sikhathi ke chisa ngingatshontshelanga umuntu kulo muntu wabona ngani ngitshontshelile yikho ke ukuthi ke ngicine sengumuntu ke othwala esibhedlela ngaqhamuka ngisela sandla lesandla esisodwa umuntu ke ophila nzima ngiyahawula kade sengihlala endawo yokuse Quad Park ngihlala lo nkosikazi ngila sandla umzimba ngilamazinyala yimi ke odabukileyo Timza Sibanda amdawini umuntu osibanda otshontshayo cela ke ngitshale enye yezingoma ikakhulu ngantshela ingoma ezenza ukuthi khumbule kudala ngizezele ijaga kodwa indaba khona zibuhlungu indaba zami ziningi mfaka Sibanda ngiyafisa labathandazayo bangincedise ngoba ngibona ngani ke ugogolwana wangiloya ngabona sowafa kodwa kumele ngilungise ngicela ke izingoma leziyana ke saphela udlame yakudala nje utsho nasi ingoma yakho saphela udlame
This song madoda ingoma ekhathaza kakhulu, ingoma emnandi. Saphela udlame sichaleko dimza sibanda. Siyabonga kakhulu ke ubhalile ke la. Lawe ke bhale yakho ke ibuye ngapha kuhlelo ngisakhumbula. Singapha ke kodwa zethu nqa koBulawayo. Zithina bakhona. Wona ke sibone ke uSophie Ndlela. Kunjani Sophie Ndlela? Siyakubekelela wendlela esithemba ubona ke uyakuhambela konke ke lapho khona. uSophie uthi sakubona ke msakazi. Ikhumbula ke umnyaka wakudala, umnyaka 1991. Ngisala uqeda ke isikolo khona ubana ke ekamfunda khona eMbakwe Mission. Ngabuya ke koBulawayo sizivala isikolo form 4. Ngahlala lejaha la kuNcube Themba. Wangithanda uThemba. Wathi ke ngoDisemba awudala besekhaya waqeda ubuntwana bami. Landana lejaha laliqeda ke uform 6 lalo ebelifunda ke eMzingwane High. Sahlanyisana kwabuya ama results. Sathola mina lo Themba sipasile sonke. Wayebhalela incwadi ezimnandi engithekela lama president emnandi. Ngibuka Themba kwangani ke bahleli kahle ngoba ke wayenginika zamnandi $1, ama $2. Kumnandi ekhaya sidla ama ice cream. Khambela separk yakuBulawayo ngomgqibelo sithone sonke khonaphana. Ehleli phansi ke uThemba uyaqamele ke lapha ke emlenzeni yami sizigotshisele. Nxa ngibhaleka incwadi ambhalele ngothando olukhulu ngoba uThemba yena wasuka wacela sesiyangena ke university. Wahamba University of Zimbabwe. Wahlala ke ngithanda kunjalo mina ke ngokuswelakala imali ngamanga sadlula ngaphambili ngeform 6. Ngahlala kunjalo ngikhaya ngilindile ukuthi mhlawumbe kuzaba right ngaze ngathola umsebenzi we-part time kwenye ke shop okuthiwa yi-Truworths koBulawayo empahleni ku-fashion ngoba bengiphiwe umzimba omuhle. Into ekhona ukuthi ke wadonsa ke eminyaka wazathi ngo-1994 ngazithwala isikaThemba. Ngithwala nje isikaThemba ngangikwazi ukuthi ke uThemba usemithisile omunye umuntu. Ngikade ukubika wahlala nje 2 weeks kwaze ubika abanye khona lesiso. Ngadabuka ke kabuhlungu umsakazi ngezwe ubuhlungu zakubona. Uthe njalo ngagcina sengibelethile umntwana uThemba la engasazwakali kodwa lanqaba ngiba besupporta umntwana. Umntwana ufunda wakhula. Kuba nje ke ngubhalela lapha msakazi ngoba ke umntwana wami seli graduate lapha ke South Africa eWits University. Uthole umsebenzi ke wa accounting firm enkulu KGM enkulu kakhulu ke lapha ke eMzantsi Afrika. Ngibonga uNkulunkulu. uThemba wathatha umunye umfazi okomanje walobela ekhona leAmerica ngazi ukuthi wenzani. Ngimabhalayo Sophie Ndlela ngise South Africa. Sithole simnandi kakhulu Sophie. Siyambongela komntwana amhlophe. Ngicela ke ungitshele ke Sophie bekumnandi ngaleso sikhathi. Ungathela ingoma obona ngani ngangijabulisa kakhulu ingoma evela ko Splash liyana ke uNancy Dade sasigida nxa ikhona. Nancy Dade ngangachaya reset labona ikhona la. Iyo kanye Nancy Dade Splash uthi wasigida kakhulu. Sophie Ndlela. We are
Awuzwe-ke ingoma emnandi ingoma ethi Nensitate wena Nensitate Daniel Chanda Ndibiseni ingoma ekhatha kakhulu i-album leyana-ke wena Nensitate hayi iPhone wa sitsheleke Sophie Ndlela lo mntanakho segraduate graduate elishaya isikolo njengesikolo kwakuyi-love story emnandi kakhulu uThemba Waloba Themba inqobe lapha khona ngale America mbongapi wathatha iJamaica wathatha iKiwa wathatha bonke abantu abavela khona ngale woCuba awukhumbula umntwana seqedele isikolo shawa lephuzi siyabonga yeni moyo yes yeni siyakubukelela ntamamenhle kuwe ngalesi sikhathi sethemba uhambela kuhle Yakubekelela-ke emsakazweni-ke tshisa-ke ngithanda ukuthi-ke ngutshele-ke ngohluphe ngabalalo ngomnyaka 2006 kwaze 2009 ngisekhaya ngilonkosikazi wami-ke unamamo lo-ye ngomqabizo lakhe sihlupheke kakhulu-ke tshisa ekhaya besilotsha sonke ngihlala laye eMpopoma ku-block so impilo yabanzima sazama ukuthengisa lokhu kwehlula kwakungela lutho esitolo kungela lutho singathenga ngakho kodwa ngibone kunzima ukuthi-ke umama ngimvumele ukuthi-ke adinga imali ngezinye izindlela yebo kwabe ukuchapha kwami lokho ngawunikeza unkosikazi ithuba lokubana-ke azama udinga wala unamama wala kakhulu wathi no lokho angeke ngikwenze kodwa ngamtshela siyakufa indlala ngamthuma-ke ngathi-ke catamile-ke laba abantu abalezimali laye-ke hambe ngangimphelekezela edolobheni kuBulawayo ngifike nyekuma ngale uRobert Mugabe ekhoneni adojwe-ke indoda ngikhangele yahambe la yayibuya after 20 minutes 1 hour sometimes 15 minutes abanye uthatha isikhathi eside akhulume ukuthi into le kayimchaze kodwa wayephiwa wona amapenanyana sidobhe siye kudla ngikhaya ngimphelekezele sesibuyele endlini siyelala into le lanxa ngisiba lomkhawo kodwa ngikwazi ukuthi ngingayekele unamamolo yedwa kuzanhlupha hayi wagcina umsebenzi wakhe la ngasumjabulisa umama kodwa ebuyethwele kwesikhathi $7 kwesikhathi $5 lila ngobe ethwele $20 sajabula kakhulu ukudla sasingani siyadla lapha ekhaya ngasigcina nje lo makhelwane ukuthi hayi utshona uyahamba elala lo mntwana wabantu ukuthi agcine umntwana emayadini yikho nje ehambe ebusuku manje-ke kuthe songani sokungcono sengithola umsebenzi ngaqalisa ukucabanga
ukuthi umama lo-ke ngoba ngangike ngambuza ukuthi abantu labo banjani. Wangitshela ukuthi abanye bangikhona-ke bathatha isikhathi eside, abanye bathwele-ke ikarakata ngabazi bathwele. Ngaze sisolo ukuthi ngibuzelani into leyo yenza ubuhlungu ukuthi-ke pho yena usangizwa yini kunamamo. Wathi hayi ngiyakholisa ukwenza ukuthi ilove lawa. Ngabuza ukuthi phakathi wabo kukhona yini oyichaza. Wasithi ukhona omunye ubaba kwakuthiwa-ke uDubu ajwayele ukumdobha. Wathi-ke uDubu ayengijabulisa kakhulu ngoba ngangisithi-ke yazama ubamba lanxa senze lezi zinto ukuthi angangeni kakhulu ethandweni. Inhluphe kakhulu into le ngo-2010 ngagcina ngimala lo mama. Umama lo wachaza yonke into chisa-ke. Umama lo-ke sehlukana kanjalo. Into ekhona ukuthi-ke usekhona sowayenda kodwa ngiyamkhanuka ngacabanga lokho ngisamfuna. Yimi-ke obhalayo yena uSamamo. Umama sekhulile uyasebenzela umntana wami ikho ngithi unini ungamqambi ngegama. Ngicela enye izingoma ezilandelayo. Hey mara. Aha. Hey indlala uthi uvume sibili. Enye-ke indoda yekucambala lo ngakwakho. Emgiqa phasi. Shaye. Wena uthi buya mfazi. Lanxa uLuduba kuhlale kunjalo. Wena-ke uthi ngicela-ke ingoma zikaFred. Ngaba ngakhulu-ke chisa lithanda uhlelo.
naso ingoma ke mnandi ingoma empela ke Fred Gwala Matamara ingoma ezithi mathiliso siyitshale ke uIan Osama Mo yeah Osama Mo ni umama ipassport ukuthi ke ithengisa ke emzimba edolobheni so uya kumkhathaza futhi nxa seyenza imagination ukuthi kambe bamgade kanje bamthila kanje bamenze kanje Osama Mo but nguwe owazenzelayo lezi zinto zokuthi benjalo mana sibone ke Memory Zimba ngiyakubingelela nantu uhlelo ongisakhumbula Memory Zimba ubhalwe ngapi memo sizabona ukuthi ungaphi memo sizabona ukuthi ungaphi memo sizabona kuyesikhala Memory Zimba ke ngikhumbula ke umsakazi ngize ngibuyeke wele South Africa ngafika ngahlala khona njengabaningi ngifuna ukutshela ke impilo yami ukuthi ngaba lo dubo olunjani umuntu wambisile lapha ke South Africa ngusisi ehlonitshwa esigabeni sakithi ke eGwanda ngusisi ke wemhlonipha kodwa wafika ke ngendlela ngiphatha ngayo wantshela ukuthi yena kumele lami nxa ngifuna ukuthi into zingilungele ngingene lami bebhizi ke emgoqweni ngithi emgoqweni utshoni wathi kumele lami ngithole ke ijaga eliyamprotector ngayala lento leke kwelanga wabuya ke ehamba le boyfriend yakhe ilabangani bakhe abangu5 bafika banatha ngazilalela mina ngoba bengilala phansi khona be sitting room ngilele babanga umsindo kwadakwa wangena ke sizwa ebedroom engena le jaga lakhe obudlana ngacingcina semfuna ulala kwangaba 3 ebusuku obudlana ke omunye wazithuza phakathi kwengubo zami ngavuka ngasukuma kona bangagqokanga ngqoke impahla ngaphansi kuphela obudlwana wachilana nami mambamba bangisela phansi bangibhinya batshintshana bobabili basuka ke kusenze behamba ngamtshela usisi uthi kwenzakaleni usisi wathi ukuyareporta kwakho ukubuyela ekhaya ngisaze ngakhala ngehlwa lokwemsebenzini ilanga lonke ngikhala ngihawula lapha ngakutshela ke izitori zami zinzima chisa sengibelieve ukuthi ke iqiniso ukuthi ke umuntu olunya yinja yafana lo rechwa ingakhuluma ngabaninja uyahlala usulomnyama olunya yinja ngatshela ngogogoroko ngithe kulilangilanga ke ngibuya ngihamba ngifika lapha ke eJubet Park kuba sengifika ejaladini ngase ngihlala khona ngedwa ngaphinda ngazobanjwa futhi ngobhuda abathathu bangibamba ngakhala ngengutshela isitholo sami ngoba siyandabula bangichiya benjalo bengidabulela isigqoko ngihamba ngasehilbo esibhedlela banginika lamaphilisi yonke into ababanjwanga labana abantu kuthe kunjalo ngathola ukuthi ngizithwele inhlanhla bavuma ukukhipha isisu sami after 2 months bakhipha leso sisu angikwazi ngami ngithembani phakathi laba bengirephe endlini kumbe laba babehlangana begangeni into le yangidabula kakhulu ke ngadubeka nginjalo eGoli ngobunzima ngaqala ukuthi ngiqala ukusifundisa ngase ngithutheze ngihlala ke elokishini ngaqala ukufunda okwamanje ngiyasebenza umsebenzi wami omuhle ngusupervisor ku restaurant le ungayiqambi ngebizo layo Memory Zimba impilo yase South Africa inzima ezwa siswami kodwa usenane kulento ongayenza ukutshintshe kwenzakala kuwe wedwa kwenzakala ebantwini abaningi bakithi abaningi abareport baningi osisibethu ababhinywayo kulelani ilizwe kodwa abaningi abareport kodwa ke esikukhalela ukuthi Memory impilo layo dadewethu impilo yakhe khona lapha khona uNkulunkulu wabo uzabajeza ungenzakala lokuthi nginxese bafa kumbe bale mnyama enzima kodwa ke wena lokuphila qina siyaphambili advise ukuthi ubhale ibhuku elinganceda ukufundisa ke abanye abatsha uhlupheka utholayo lo siswethu ngicela ke unjale ngezingoma singusupervisor uzawumanager kathesi uqina uvulela kwebhizinisi uhlakaniphe intombi endala konke kuza kulungela weze kuhlela usakhumbula ke ibhalwe ngoMemory Zimba ubhale ke ingoma zabanenganyana Memory angayiboni ingoma ifuna lapho sibone I think I saw le ocho ngabona ufuna le kasiye ngapha
think ngiyelethe uthando yile lena ngibona ngathi umntwana ubekezela thenga utshale ingoma ethi uthando So brothers nasi ingoma yakho Awu liyabonakala uthando lamanga liyabonakala uthando iqiniso liyabonakala kodwa ke jenda ka-Eva leso zilumbonto lamanga phela bayabasila ukuthi hayi lapha ngisethandweni kanti jenda ka-Eva cabanga okuningi so sitshele ke Memory Zimba wadlule esihlukweni esizima udadewethu kodwa siyabonga ukuthi ke uqinile ke uyaphambili she's soldiering on nangu uthangibani nyasha Pondiwa. Ngibeke koBulawayo after ukutrainer kwami njengepolisa ke eMorris Depot ngaposta eBulawayo ngazosebenzela ngo-20 zathunqa ngicela waqaba ipolice station. Ngathola kule police station ukuthi into zakhona zazinzima. Ngibuya ulimi ngalazi ngapha eMathebeleland ngajikelwa kuphela. So ngasizwa abangani bami bekhuluma ukuthi siyabonga ubopha nje abantu nxa singezwa ulanto esingayenza siyabetha siyevalela into le yangikhathaza this was early 2000 ukuthi kanti kwenziwa yini ukuthi amapholisa act that way ngasengithola ukuthi hayi problem i-training abantu abatrainwa kuhle ngaqala uzama utshintsha i-mindset yabantu bakhithi thina mina mpumechini hoyi so ngatshintsha i-mindset ngathi we are one nation, we are one people, we are all blacks, so why should we treat others badly? Ngasena njengepolisa ngasengicebela enye indoda okuthiwa ngumpanganayi wayerepe intombazana this police station ekusel umntwana lo ke wayemrepa emchaya sithi gezwe lo ukhulumana. That touched my heart. Ngacabanga umna wami ukuthi if one guy from Bulawayo was transferred and does that to my sister ngezwe njani, I end up reporting to the superiors. Undoda lo wasegcina ke ebotshwa
nonkazana wavalelwa ngazonda amanye amapholisa because I was the main witness ecourt ngawitnessa wagwetshwa 12 years phakathi ukuthi ndahamba usopanga naye. I'm proud of myself. I was transferred back ngaphansi eMasvingo ngasebenza ngapromote eMasvingo aba ngu-inspector okumanje sengaretire. I'm back in Bulawayo. I'm married to Ndlovu. I love my wife so much. We live here happily. Umntana mawuqala kuthiwa nguMandla, unumber 2 nguNyasha elebizo lami. So ngiyajabula kakhulu yimi uNyasha Pondiwa lapha ke koBulawayo. Ngiyaluthanda uhlelo. Hayi. Siyabonga kakhulu ke Nyasha. Ibantu abafunekayo, people with principles. Abantu abakazi, very professional police officer. Thank you very much. Swaretire udingaqambi le ndawo ohlala kuyo. Lesitichi abasebenzela khona. Ibizo lakho uNyasha kodwa sibonga kayisiso. Thank you Officer Nyasha. Thank you very much for everything. Njalo ingoma kaBram Shabalala nxa ikhona. Mbona ngani khona ke Nyasha Pondiwa. Thank you very much. Nasi ingoma yakho. nayo ke ingoma emnandi ingoma kwaBram Shabalala ingoma esithi Malibongwe ingoma yahlupha kakhulu le ngoma chatseke abaningi sesithatha ke uNyasha Pondiwe simsalutha owamagama lokho kwenzayo Nyasha tinotenda siyabonga
Nangumgcina thunjana naka bukhosi kunjani naka bukhosi. Ngihambe United Kingdom unyaka 2007. Ngahlala ngicheke indoda yami ke ekhaya lo mntwana le 3 years. Uthe ngilungela amaphepha ngo-2011 ababisa wabuya ngapha ke uzohlala lathi ke e-UK. Siyathandana ke baba sasaba lo mntwana wesibili olandela ubukhosi umntwana wami ke sithi nguPrincess. The kunjalo ngasembisa kumntaka dadewethu intombazane le 22 years ivela ke ekhaya wabuya uzohlala lathi. Umsakazi iqala izinto lezi ze-caregiver lezi sambisa ke umntwana wayo wabuya samgcina lapha de mela change khona umsebenzi ama-shift angani malutshwana. Kuthe ke ngoJune lonyaka uthi hayi incwadi ya last year uthi June last year ngibona indoda ama-behavior yaseqondakali umuntu lo ke selala lo mntana wakhe umntaka sisi wami. Ngadabuka kakhulu ke umntaka sisi wami o-22 young eselala lo muntu ole-52 years. Ngathi ke kuhambe njani wabaleka lo mntwana wali ukukhuluma agcine mbhala ama-messages ethi ngake ngiwaforwardele nini engitshela ukuthi mina ngizibona ngani ngubani uyathanda eqamba ibizo lomkamu sekabukhosi. Ngidaba kakhulu ke msakazi wacela kungenza ngafika labo BP ngixothile ke indoda endlini kade esinyancinwa abadala ekhaya bathi ngixole umuntu olala nomntaka sisi wakhe owuzeza ukuthi angalali labantu abami ke nomntana ke lo inkazana omncane kuyini nxa elala nomntaka sisi wami. Umntaka sisi wakhe ngumntana wakhe into lenzisa ubuhlungu ukhona kona le uyaloja sehlalela kwenye indawo lapha ashiya khona abanye abantu. Angifuni endlini yami umntaka sisi wami kuphelile. Sisi wami ekhaya uthi lami ngumuntu othanda ukukhuluma into engangizondisa into yaba yi-one off. Lapho ukhuluma ngomntana wakhe olelele umuntu le ndoda yami kumele abe nguyise lo mntwana. Ngidabuka kakhulu ke chisa nguna kabukhosi ngicela ibizo lami ngaliqambe lifihle. Ngilapha ke e-UK ngihlala eCambridge na usehamba soyahlala ko-East London lapha ahleli khona. Lesi sifebana savela ekhaya engasincedanga ngathengela letikiti ngasibhadalela lokuthi sithole i-COS yaso yiso sesimoshe umuzi wami kodwa usenasi sembona ama-true colors kababa kabukhosi. Ngicela ke ungitshelele ingoma amadoda bakithi amele ithembu langa wayidlisa team. Siyabonga bangani bami nawungathi amafokathe thulula mbona ke bongani CNC. Siyabonga kakhulu ke lingakhohlwa mthato ama-birthday kumbe ufunani kule khampani silakho konke so thintana lathi ngophangisa sivala ngencwadi kana kabukhosi kabula ngezachisa. Bye bye. Wakho baba wami ngicela thathelele zonke izono zami ungumtshali wezulu nawo wonke nomhlaba wonke umuntu babazi ukukhulu bakho sendlela wena baba sezulwini thulula umoya wakho phezu kwethu oyingcwele mfuna bonke bazi ukuthi inkosi yedwa uwe wedwa akekho omunye baba uwe wedwa awu ujabule inhliziyo yami thethelela baba kolela abazi bezali uwe wedwa
ngikhala kuwe Baba Jesu nomoya engcwele bheka khala ngaphakathi sengikhalela nalaba abangakwazi baqolele baba basilethani yijabule ye nhliziyo yami nhliziyo yami Jesu tulula moya wako enhliziyweni yami Jesu tulula moya wako Jesu tulula moya wako enhliziyweni yami Jesu Musa wako baba wami ngale thathelele zonke izono zami ungumdali wezulu nawo wonke nomhlaba wonke umuntu baba izikhulu bakho sengicela wena baba kusezulwini thulula umoya wakho phezu kwethu oyingcwele funa bonke bazi ukuthi inkosi yedwa uwe wedwa akekho omunye baba uwe wedwa ijabule inhliziyo yami Telela baba, monela Abali bebeyali Nkosi manje sengikhala kuwe Baba Jesu